Koi lo am kit. Counseling. Exercise. Counseling atau ngai gitu cemo sih. Sampai kau ni tu tak misio. Haleluya. Praise the Lord. Pakai nang mak kita sangi. Dia cuma tinggal bu. Ini sebuah jing so doi la kau sesuatu orang pada ni naje Yesus minta nak. Haleluya. Touch. Haleluya. Mungkin kan tak. Kau sudah beka pinang. Beauty hendak kau cakap. Kita tak nak kali. Haleluya. Hong talang. Hali dia. Hong tang. Untuk tengah saya minta. Untuk kamu. Bota. Jangan bolong. Bota. Hong talang. Hong lalai. Celang zo. Haleluya. Ada lai chen umta iki haude ta ta Yesus minin don ta. Ipina ita. Agingin se ta. Agingin. Ha se ta. Kirhana. Hoi lai a cheng. Sung gille. Bozol chi ka. Lam ka ong. Sung gille bozol ama hoi anan muang. Sekolah hong na. Acha. Piano sian. Bu. Aging de din don patanga. Ipija na bol ham. Aging isay ta. Ajo na pian ta bangsan piang nang say ta. Ina logon ham. Ipija na bol ham. Aji isay ta. Na thagun ham. Ina logon. Ipiding ay ta na bol ham. Acha ngahong na. Nanoi siwan na bol na. Ita kau minan ka ta la touch. Haleluya. Touch. Yesus minakan manusia siya naka ta. Haleluya. Ay la ka ta. Ay na na subo yang. Kiang aku mana touch. Touch. Kiang halutik touch. Kiang halutik. Aku na sana. Ay lang halutik. Nakitupi ham natsanga na bol ham. Natsanga na. Kirana ito na. Natagot sila na. Tu na Yesus minakan manusia na. Ichi no sungahe. Kau punya tu ni Yesus minana dah ada sini है नहीं बेटा चीखा बेटा थकाओ मैं चुप हालेलुया बेटा चीखा हालेलुया चुप बेटा mas na bet ngam lo na bai chơi kha be na mit chen mit cho lang beta ha ta lang bel ha ta lang beta ta ha ta le अच्छा Jujur je nak, ho ni dan je nak. Bota cina na ya na. Bos ata. Nadara nom tam. Apon nom tam. Avelanan bol ki jam. Bottle loading. Yesus minat hukan. Pialanan to. Ay piana poti. Ay lain na lunham. Ay piana poti. Akama ko nin Yesu minin podot. Poda. Out. Poda. Akam jang. Poda. Poda na. Haleluya.
I mean, chip it today. Yes, sir. I know. Vì giống như chính ngâm hỏi vì hiện cầm đây những Ding ta, ding ta. nó một lâm này là từ không đâu tí gà toàn điểm mà hết rồi nè ba cô này hết ta tí nó khúc món nó gì mà nam tuổi ngà về tí quay lại ta là gì cái hiện ta mình sẽ ta dăm bột trong tí na ba nga phải nè nhưng làm ăn cái lọ làm đấy làm đấy làm cái lọ bôi hành năng bị thu xuống là counseling ở đó thì cái chỗ bèo lâu ngay thế nào bôi mong mà school là cái sao hả? Hay là ai là ông thằng tuổi thì là năn phật nó đầm nó đi nó phải cái nó là ông số mà đi ăn suốt có bồi giao thì cũng mình đâu mấy cái năn phật thì chỉ là anh bắt đấy à mà cái cái gì vậy nó cho ông kết phận ông giáo dục cho này